kutandikwa eyatamu ya kabiri ishomero lya Kamunga Primary School rikarebwaho nirigezaho kutahoza tenti kurebekangwa abezi abagembeserezibwe kumura hagati ya tamu yo kubanza abo ishomero ndiyo rumwe okutahirira amezi batunga aho kushomera ndobukirabe kiri kityo ishomereri rikaturaho kutandika tamu ya kabiri abo buzubu nibo bumwe asoka kutemere oloba Mbishachi weitu yatayiraho ishomereri ukureba yaba haine cyahinditsereho ugakuyahika hamwanya yashanga amezi gatakahindukaho ga ikirikorekangu gabasa okugumiraho kimo mu ishomereri twatandika oluvanyuma ya week kubanga bali twetegeka okuteekako tensi mu kifo tulina okutandikira okusoma naye otwateekako tensi oluvanyuma y'ennaku 2 ebyo ne tufunayo ate abazze nga bagenda kukola ku bya stone pitching ku nnyanja wali then bagenda na kuzimba fish market yayongera yashobora ngo habo buremeezi obu abezi ishomereri bakatendera ngo kandi n'aba bagomeremu nibashoma nibosha zamumpali teacher wa P1 asooka okubeera nga asooka na wayo lesson abaana bo ne badde ebbali kakati ne teacher wa P2 naye najja na wayo lessons omuwendo gw'abaana gwesalidde ddala kubanga abaana basinga babajjayo abamu ne babatwala Mpigi abalala ne babatwala Lukaya ab'ekyomusanvu nabo namba yakendeera naye nga te nabo bali on and off asobola okujja leero namala ennaku nga 2 nga tazze Mbishachi weitu yagambaho nabamwe abazaire kandi abaturage ab'ekyaro eki ekya Kamunga babashobora ngo bwahata amezi ndoshoti tugarukuza kurigaho uko buzibo bw'amaani nibabwejekyerera abatahire ekisharra ekyarwera nga bulijjo gabadde gajja ne gagenda tetumanyi gano bagayinza okugenda wali tewajjaawo mazzi naye era olw'engeri y'Abachina gye bajja ne basenga awo mu ntobazi ne balimawo emiceere gyabwe kyova olaba nga amazzi kati geeyongera okukola ki okujja ne gasasana n'eno ewaffe mu bantu naye nga kuva dda wano wabeeranga lukalu omu bintu ebisiisikaire munonga harimu ebizimbe eby'eishomero ebyaza kuhitya amezi 5 biri hagati y'amezi oruchairpersoni w'entebe ya 5 aba district ya Karungu Nyombi Mutibi Kamadi yashoborera ku district ye eteine terikubasa kukora handizo okutuuka ekiseera nebikola ki nebigwa n'olwekyo njagala okukuba omulanga na ssente wa district ti abantu be ministry y'ebigwate ebiraze ne prime minister mujje Kamunga ne ministry y'ebyenjigiriza yennyini ekirungi kati ministry y'ekitongole ekya ministry y'ebyamazzi n'ebyobuvubi bakomyewo bali mu kuzimbawo omwalo kati bayitawo nga balaba bakuraga gasha kwa Nakamya Francis Kanalutaya aba Sky TV agenshonga muri Karungu.